Hello, agus fáiltí rás pic na seansálaithe, mus mai le seans a ghlachiad ar na seansálaithe. Is Mr. Hugh. Is Mr. Áine. Is Mr. James. Agus seo an dar Eagrán. Woo! Tá bhí níró go leir trídeagain le bhí buidealta bheith le cheala arís le haid Eagrán eile agus buzáil, so ar dúspáir sin go gaiimiid gur maigad ra le aning a déis lei sé ag Eagrán. Gur mí mai goibh. Nímas cancel fós, so... Táimeigh obair ar bhhailing a bheith cancels. Yeah. Well, shouldn't... Former's couple complaints, so was that we shouldn't go ask. Conspóideach. Fuair cinnte ach ní rud go hách gur tá áing tas go notes app apology a dhéanú ar go fón pácha. Siad an beidir Eagrán a chuig, siad an mú bis sin an uair an dhéanamid an notes app ach go dtí sin tá muid déanana go maiid. I did not have sexual relations with that woman. Or my good James Mac Giolla Clinton and Sharky Sugar. What do you call it? Could James be there were good shocked in J Harlow, that's James. Come on, oh yeah. Happy my mach is sorry. I guess for my couple of compliment, I guess couple of notable free on bpodchraoladh. Okay. Ní more an dá humor me go bolú mu gluthe pelle de saring ach yeah, hug me on board anyways, I guess yeah, well do a board mar gur magi as of géistecht anyways, I guess sin na rudi take a look at dus ma yeah. Tá broner. Tá broner mat ma fóscoil tidach go rá, so yeah. Morris Carthage. Any Jim the seachtainiúil? Seachtainiúil thugam bhí me ar siar le mo char just a Spáin. Don céadúir ó hús an céad dín glasá, so bhí sin jazz bheith ar siar. Agus bhfuil mar an da géalteach sa Spáin nó go déanamh ana bhain sin. Bhí na ort tá is a gahan duna an sin cé an craic. Iarn siad a ligar tá 7 míle acu as just bacon sheet crackert agus Oh my god. I don't know what it's doing an clip sin as tá Claire ag Hector faoi lethir agus é bulas was le níos Flatharta Chearra as haar lear agus buin se le ládas in Nepal agus tan lad agus tá Gaelic oh my god, it's just yeah, agus book my halags and just yet me able to show nu seo ra agus daoine an rúis fásta so bhim go bhééis sin tusa sa Spáin just being oh, hello. Oh yeah, Jenny ar gael go únú dóibh le. Yeah, ní my brother a chlár Hector fós mé all PTSD fós ro fágáil teach cat, so ní man get fós. Marí briste. Daró art aráú agus daró mar sílam go níor thug má fáidir ar seo ach go dtí gur hánig an cead agra na má go bhfuil tá Hector Tommy agus lolita agus nus tá Hugh James agus Áine. So daró art a fecu cé as mis agus James a bheith mar Hector agus cé a bheith mar Tommy. Oh, well tas been go mhaith gur James Hector agus gur tas Tommy. Yes. Yes. You should get a Hector. You should actually get a Hector. What's going on? It's like you shouldn't have job as your ever. Oh, if you imagine your catch me shot. If you catch me shot and charting's by heart, just change our lane to see her Tamar fought. Caian sé híl taslan dóin a fólam faoi cultúr andana agus higleis a dhéanú agus íachtar leis an dhéanú. Bhrálam sin mar fóst. Tá Claire seo áirithe ag Hector Hector. Yeah. Tuair shout dún Hector. Tá mu cos women's balance go home. Yeah. One of the Gurker and pod or and feast to James just frantically Hodgevera Ace I guess so Bedger line chart we just mar crackle just the thingy to sasta bpodchraoladh from a couple of fragri or us na Keshni or Hermit Swiss or Instagram agus Twitter faoi an chattings by heart ach yoimid is seach agichin ní smolly sa chléir ach dúspáir sin go an táhhair an gromid jobs an Claire seo dhéanú mar tá grúpa WhatsApp agan
agus sinna dá agrann mu ggin rudí do ré agus bhí se híos aró troblaid bhí agah nar Jimmy Facebook agus Instagram agus WhatsApp. Bhí me se sa Spáin in ihe journal as bhí me genéir chatter chuir bhámar alum mé bháilú gan airfort an céad leile agus ní sure tá a gahan na glóirtí leismóí so go WhatsApp so ní rud a bhí eile acu. Bhí ar chatter do chur ag lehanach gro mo iad ar Twitter. Ra dad in seo le mé bháilú airfort na siúna marach. He was like, "Té seo ní ros an grofiú chun Twitter agam." Don sé a muinn le seo, ba bhrelum siba as Nairfort, mis le más anywhere. Normalte. Don ostor. Is a seo ma litir iiritas chun siba na bháile má chur ma CV le seo go maiid agus sum go bhí mar géisiir las gan bhfuil bro 5 bhí agus a James ar Hollywood bhí nar chuid Facebook gus amra tíos. Sin trún a lún. Ní ra réí ma bhí cinál mó bhí train á si so bhí mó ní an Wi-Fi am natá so bhí me just a 4G so just cheimiisi go just ra problems am 4G. Bhí all weird me gra Snapchat so seacham. Is bhí rá tá ma phone goosed so dus cé dog ma hirags. Chréir go seach Instagram so agus Facebook ar a drochú ní goúta Facebook Riil tú cúpla DM a heolala is ní rud a bí tarlú. Is ní rud bhí Mars gra. Well, yeah, ví sam nach má fáil icons and notifications on Instagram. That's a usual occurrence. So tú block out. Yeah, you're mé fáil go the notifications. Yeah, we all weird we Snapchat a go but yeah, agus sin chum seach Twitter for some reason. Well, gasi be my Twitter discussing even. So she shouldn't go but it's like geez, I'm a 4G actually just felt completely weird in it. Agus she just realized I'm actually ich loon noch my wallet but actually just got a whole crash on it so you were like fair enough. You got more last some now fairness. Ki foot Hugh as to me this on social media guru. Bhí me se ag clíú nar chuid Facebook síos. No, an rud bhí me smuitiú nar chuid se síos. Bhí so obviously bhí me i gobars na man hóisiilta go dtí an chat an Flatharta agus me smuitiú buíhis de dhiad nachfuil me se bonse le cos bhí daoine táte go tá gobars na man hóisiilta go fáil agus bhí tá me se gobars sa fáseá le trí le agus tá anú de tiite me sa cheile. Níl seo ach ma cead le. Is bu go bhfuil GGCAD is mu actually sabotage on Facebook. Yeah. Cean sú a híine agus go sé sí salún. Is it John Petty? Ní muid sásta go ar bus dimethe. Ach an rud is dramhar though no from hasma from a text as ever nar ahanma agus dúirte oh hey ní mar mab tú ar Facebook a bhfuil siar an líine agus fim se like actually ná an céhé an duine seo ach mas bach temas ar an líine má chuin sin leat ach ná an céú hain bhí se dhearfar bhí se fanúla bhí se dhearfar hain iwwer seci agat ní chur an dinner bí text ní smó garan no Tá nar millennials ceartanis. Could she text though? I will answer today. I will to this sean though. This is WhatsApp a legacy. Couple mini shouldn't know to like you. The should cause that to Shan Glorgens. Oh yeah. Oh yeah, it is couple meat on so Toss go to this a podcast show but need a more on okay. Nar bhúlann tú fiche clúig. Sinné tá síos bhá. Tá tú lá bhelaí go chuige in James. Oh yeah. Tá lá seála tío. Chuní mise go leor rudí aisteathe ar TikTok do gcuoine bhí bhí me láirt bhí mar an bhón na Mark Zuckerberg tá Instagram imethe is tá se go thomlan gláán imethe. Dhéanach daoine rudidir bí le right views aid ar TikTok. Thola se gur farclaise den an buid sin sa Suez Canal ar Facebook ú sinna gur chuis se síos.
No sílam gur sinna fágur het se as chéile. Ba bhí se dáhreid le dó an méidir ar chaáildíine maithir. An nnéanthá tu dar an sean go nnéanthú digital detox, Tás go an dáhéanaan daoine change más cultte agus pointint fé le anhd le an nnéanana sa. Tá sé dulí mar meallar an job a bhíidirsú loganne agus an go muidir gobar snaán. But mohim gus go mí man bra a homlan ar ma phone fiú daine ar an á for mar réile Facebook níl ri sim go má ní smó bín sé fósa jólarn mas mu túir so bhe se andolí ó bhrálum digital detoxiana bhe se go maiún. I think berám fri nach mé gomas go na meán tá sé dakur ach níos bú sé even feasible is mé bí sé go I know mar du sin send text after ché ní smooth ús mis Snapchat basically mar messaging app is ní ní my brand stories not so it's just purely messaging time so an thing time Snapchat ní never acu so wa hort be an open an digital detoxing I think I think mo hort accelerate go hélegs éch chu déine á agus fáile agus chu mar hin. Bachart bheit scríomh letrach ríis. Acu mu ben áhan fiú fu chunne cuasí sláinte fishbit is sinna le. Bí mu lágáil an dóid mu mothú ar na fón póki. Ag sé an dólí fáil réile sin. Tá sé cos le dílan ri. Tá bhfuil cemnig go ag túús le seá le ce jean glasál nar a fur a haning in the postcard sin agus anhhuiir si céir ar thuir sin bhar good postcards ar seá No ach formacin. ar seá James. Ní heol ach bhí actually cinál idea funny am ní actually heol cí fog má se rá. Aber there's a ráháilne an tréine gáil. Bhí funar digital detox in the stop it show the Instagram DMs agus couple random postcard chu. So just shock post buch amach dé nach Joanna ma. Was that ri lockdown like new was that ring my actual detox on my goal. So buch amach dé nach ma goal lichtin sitach is go just chumach fleet. Och ma bei sí go boste leire corn an mór postcards am. cos dini ag stripclub is making a rain le postcards like Can go ideas a smash ri fan sta choigen ag sta go lo acu sin bei sta choigen. An ron the shalty good like an ron the dress good no horrible. No. He mis gro dul harting darse dini. No, Jesus, no. Vi me literally just got random man agus the vicinity Beidh go on agus hope for the best. cost vín ding agus ví de Gary le turscrew ding try agus vi se like Pat Gallagher sons in university now studying engineering in an all agus sinna bhí on agus fern the chart and lecture so what mu you basically Hugh Care Ireland agus what wihin Jerhin go wihin say Jerhin go wihin an I say ever this but yeah but like James na my head no me James Flatharta mar dus was pochraoladh tá am chéhí tá within 10 so kin lastry bh Bei artcar James of Flatharta bhí se underdogs couple of bhí na hain ki fágur seú snu well debut television road debut television go and Jerry would a legar are good debuts vi ní géfi se rá tá ná se rá éiste ki tíach dus mis go nu Na bhí héin agus má choil cethir ó bhíoh muidir chur seair na haglí birte gnáachtas agus má bhá mór scrín na haglí birte dún, so bhí bhí gcóí script Mike Leorgan nach for muid cédá tíos i gcurcií
she's níos go céin blian a bhí an beidir thart a gaví scuig agus bhí mis gléiste mar punk rocker. Now, I mean, bhí má grúig backcombed, bhí rudí gramathe mhair má chud grúige, rudí fluffy agus glittery agus bhí smidú grana arm. Bhí má choú grana bhí me costa tramp ceart me costa ní ar go inarbí seo eil ach bhí arm héin agus ife mo choil cethir aglú a dhéanú le daú sé ar tiidir cethir. I mu si sa stoltaí arda na costa crochil bhí mu go bhog agus mission sin le mo chuid grúig in airde achanna ceangailte bhí sé lofa. Sin má début ar an televís. Hugh, tú début na ar TG Cearra freisin ba? So ní hé actually no ní hé bhí me se ar seo chód na ar fásta bhí me se ar chléir cefniú so bhí quizón agus bhí le na chléir sin ar Crinnis agus Crinnis bhí tuair I wish bhí Crinnis bhí me sé gúnig ar chuine sin bhí sé Híl me se groisiid actually bo go hart Neuros can bro just scala glas ar cool. Sin go hogs me mu er Crinnis fan. I was like, wow, and jig lumsa sin yenu. Karma is to see sin. Ach an ked Claire Rinma no vi Claire on in the quizone agus the time of year not dig it. Agus bhí se agus bhí chuig episode an agus sin hepse go homlan agus bring sa talúir an Claire agus bhí me seir cin le Claire hasin bhí me seir episode 3 nó mar sin agus bhí literally bhí casa quizón a an éit a bheití in zone bhí tú ag Caisleán agus bhí art wattle agus dab tuhí hógáil agus bhí sin an go cuihannom sin. Yeah, ní ra quick episode agus hepmuid go dearú mar dúirtid ling so bhí cloch mór styrofoam agus bhearng é bogu ó tíomh angatí bheile agus bhí sé is caiite chuir art gur bhfuil seo ruí trom agus mu get no bothertá so ringmuid sin ach níarnan de fear an eile iad so then chaáil Virginia cé gur onemuid chud is mód in the challenges ar na dúflaní agus chaáilmuid agus neurocating a bheith sa chláir níos mó bhí muid absolutely rage. More true. Yeah, no. So níama so sin me debut bhí go mar telefís. Agus má aon stáisiún televís ar mu a choréir. Jenny would rugby. Tá agus béis ngoch mu béis ngoch mu. Yeah, tá mu fágil leor afráil fi lethir tá mu ar hol sin craic faoi Merchant's Arch. Oh yeah, ní mar óhasta faoi. So side shite na bhfuil bhí má lí a James naró I know ní bín gáileh go minic tí i craibh cheamas na hairin, but bhí tú má lí a rih nachró? má lí a rih. Yeah, bhí má an úd amháin in school tour rang sé. Sure a hiúil. Tá lads andó agus níró se de má lí go fáil táting ar couple ládnis as íhir na tíire agus agus neor an má lí beidir trúr na ceir le a síl acu. Bhím siú nimmerán sus open is áte tá grand Níl gra gom den ná. A ag ná gnne níl se ceart go si de genéirecht áin starúile a leú le óstan a hógáil. More an true really. Cégur far duna almé a maithas amá tam an na hóí mar lí le haid chuig blian so tá má 6 is dúla man éit but tá just get the book to get the book láú get the book is ru a míchéad le bralí si a tógan áchaí steise tá cultúr í bandstop and then chuisteach na hotels agus nó poppaní seo nachhfuil nach chu ein character ach an dada so sin ru a míchéad leis ná san so sin fá stingáile lís na poppaní bra sin an fós nach mí ná nach trún na cean na cúgur se agus ná bí a chreic bheith can seit leis an le seán. Ach sin a rud tá si de genéir fá leis cobblestone
pub mór ceoltra má le clia. Well tá si géirí húsdaire lagu agus an gitar cool lagu agus húsdaire atmín rangan a gailga agus heolaú so tá si really far away le rud an talta I gahar wa le clia a spragan daine le gailga a Lord agus ceola castle so it's more an true really. An rud na tuigim sa faoi ag chur ástan ag an cobblestone, like obviously barelum achan níos butí barelum achan like níos mór rudí cultural mission, but Chearra nácilis cobblestone tá ástan eile an tá moxie tá like chain the ástans like Chearra bell darish leis. So níos a fiú go se nachó go leor ástan it could be éit a bhil se mar tá like céad seamra sa fergnamh bell darish leis an pub so níana se killer. Agus go leor fergnamh le arsan an tú cumáí go Airbnb I dul rain sin lár Smithfield so níl cíl bé leis. No. Tá daine a sinú petitions faoi láthair le Jennyir stoppa chuir leis so má tá duine bhí géiste a géirí takeíocht a thuirt a loch na gailge agus locht an cheol ba chuirt híú sílam hain. Ní mé cum bhór mar roiint. Sús go bhéin. Come on, nóideach. Daró ort rud a hógáil má le clia le daró cad agus sa le compí rudidir bhile a hógáil sa cair cad a hóga. Bhrelum ní smó airclan. Go Harry like ten as mar hall of real fi seo ach tá airclan faoin bus airs also si fi seo. No, Tá go the bus airs tá mar le clia the sean for the mór chain tagan na busní le gur fad. En nachcé leis na léití faoin faoi an ferglah a hain tá airclan omman like airclan like le haid dramis rutí agus vís de gusa gotí like siam like na náhadí na rud an chart. Agus just níl bí gusaide agus ba bhreil an ruling at a dhéanú leis net sin aró seansa gom. Ein rud leis an sort seanstíl. Rating on Bertie Bowl. An Bertie Bowl? So go chudan a géisioach fi láir bhs go má go bheith Hugh an leirníos in na drámíochta áiad in na ceol mis in na sport. Obviously ní Bertie Bowl táimachid. No. The Seamus Stadium. Oh, Seamus Stadium, yeah. Flatharta stand agus a bit sin le just pell gala when bit across the parking proki made no and like to and make out Garth Brooks Kilker ma yenu sa Seamus Stadium. Licking go Garth Brooks stach ma bach kinál crowd auch rowdy leis really so peace back on a crack my hand. Yeah, agus pedagogach agus bug an pop bitter schooling are Larson seach an teens noch sad. Ach yeah, definitely Gareth Brooks. Yeah, it's one main bug in country. As long as na mochen it commotion on as wie couple play noch een hopefully division toleration on that god. Sheelum go darloid just fuck sé rogue ranner. Sheelum bei sra hella the reeling in the years of agus a rish bei la agus dre si hunti an dinne honin hart er far grogi gunne Garth Brooks den dar over. Ní hoki sé ri ras go hair an rish. Well tá cadig trí hí ennu agus seans go mé cadig chuig a ennu. So an mé to sig dul higgin ceachrum Garth Brooks that má tagan se like mar tin the ticket ar file a mé to canna ticket. Ní bralum Giolla Chearra caimera. Well, right, Éist le Johnny Cash. Ní mailum Mhaoir Giolla Chearra caimera ní mailum me. So no, ní bheith me se canna ticket ag Garth Brooks. Géal tú as in an almar sin No, ní tú as chun mar. Céim obsession atá na cantar gailta le Giolla Chearra. Was má Giolla Chearra. Achan wasa ein tú is se ganta gailta bín an Giolla Chearra smasa casú ar radio crackly a bhí se painúir. Dul sús go dúning all ar BuzzFeed. Well, in fairness, just a géirí colú agus bín Giolla Chearra siún. Tá Giolla Chearra víns was that na dlíní éidir nach chuile. Tá sin go donna. Giolla Chearra American. Yeah, Giolla Chearra American. Who's that Gareth Brooks? And that there are Luke Combs.
Brett Young, the boy shot look, doesn't come on like don't get me wrong, don't knock me in this. Doesn't come on like talk your man like. Ní am getting ticket like Gareth Brooks, man. I think about based off my like in it's all gone by 30 years. Oh yeah, kinse. Yeah. Tá négar so glachan Parker Rocky 8,000 dunne. So le Garth Brooks le a Gilma le ha quiggy hit sin 400,000 ticket a kind se yield. Ach be din chuige. Oh be. Oh kinse. Sharud astach fwy like. Super fans. Yeah. Agus táthú fanart Eistart so sílam sa cai muid níos mó ástan a hógáil mana clí. Ach was as astí faoi. Na. Go, tá héad a cans fa Gareth Brooks nach dar me mór an bhí Ed Sheeran. Yeah. No, wat sílam gur hána Ed Sheeran go héir an han bblion le gem líon ní rud na mór níos mó go dagan se tá go maiile Ed Sheeran éan. You're still going to ticket at the horrible. I mean, Tallums could just go warm it off for a ticket. Agus go sé hurt home. Agus tá seated like. Tá bhach sam go se tíocht like bhach ma 100% go amach sin like Ed Sheeran class like. Ach. Ní mu chomada Gareth Brooks. Yes, we keep fire. Yeah, well, to Ed Sheeran get because la Nile Rodgers and his task in the dingy in tag achan le fairly call agus achan le call curm. Like it's like Nile Rodgers agus Chic agus elbow bin shitsnik achan le fairly call fast agus Kealamine Hart achan le Hudson Taylor bin shitsnik achan le call curm. Picture this. Wat ik kalker mar siúil. Tá sé trí blian noch a bhí se éing do. Garth? Bhí me sé an orjana. Bhí me sé Ed Sheeran an orjana gro an seo. Agus bhí lá go gom. Ní me an cuiimú le an concert na rééis ná fat go líist. Bhí me sé well, bhí me le bhchaán agus dúir sé me dola go lehras me ná sé lehras ní aimim seo me ríist tá tí standing. So sé no, bhí go bra. Me seaan sin dad womanse ní cheapan go sé chat as. Tá me caiilte tá me lomhéin hí sa barca chuomh de cúpla job. Parci chuomhí se bhí me có nervhí se gur me lár slú a lomhéin. Agus bhín tá dearglum chlasmír dhéis agus céhí ar mar dhéis ach monk agus manting. Agus bhí sin mé hortáile agus bhí mar bhchail is ag an Jack sáile beúna go cuiinú, cos ní lig si d dag sin stadium ans go jo leis léchurm Brian Shervy se as ní lig si ra se é sin. So bhí ar si an muid a bharchi cuiomh an ihe lig. So níl cuimhní maithe agam sa Ed Sheeran. Tás ar PTSD agam. Fair. Ní cuimhní be amsú. Choní me sé Parky Fiercy. Bhí me ceap go gimmas football seán ma. Hog is de ketlaat agus ví is ré a trein nu Ní er smuggelach ógus a dí smuggler misach ó Níls flat is de ru ví pompam. Hannig me sé i má farste nas man govébi an hain but ví se crack mai but ní ra hang éis ní hé me sin slo a Ed Sheeran ceap me mar greine me le dí sé an aske. Oh right. Fim Ed Sheeran an sort duine éisian tú leisnar tatú ceharé agus nar han sé mar dús hí le han duine ó seo an ceoltar sfr doin agus tá sé an wai ach sílum go wasan tú mahas bheith géiste le Ed Sheeran. Yeah. Yeah, sure. Gone out. Oh yeah, come on, Spotify check out. Mohim sin dóichéarna le faoi Ed Sheeran agus mohim faoi James Corden. Bhí si go maiid go dtí go airgad acu agus inis go agus go si kill le sold out. Like my anti compra they're like the A team agus in kin or her shaman free live journal bad habits like could be rud even few marketer like Gavin and Stacey because in our tour James Corden places Westmore Lahag got Harter Regina Los Angeles like like it's like yes yeah taking it wrong
ting go rá. Ús is lena ceol churmacha seachtainiúil san is agus tuis ní an go acu bhfuil gan Garrett agus éidir sin ach bhfuil éon tá am first name basis obviously. Brooksy Brooksy bhfuil si go bhfuil éon chean planat aige bhfuil éon ticket fáige. coppla an plán gom sa fásta bhil as scoir dús aine. Tá mis dul go kneecap an bhí se thugain. During gwaci me kneecap hartar cuid na sé or hanhin ach bíní am ínta gcóí agad. So tá me dul go kneecap an gáú agus an sin tá me dul go Billie Eilish. Yeah, tá me dul go Billie Eilish mé ferste an mehef se thugain. Woáil mu dín seo tuirhin hartar cuid mé óhan bhí mu desú leis an urchin mu reis cumán ní rahimuid go bailile lia Jenny mu rudig nó rahimuid go be ferste. Agus cinar tá kneecap an gáile? An bhí se thugain. Si is fi Leisureland. Is cían dáta sin? Díach gan éon arachtas actually. So be me chat do Killarne don arachtas nachhfuil tarlú ní sé dollarrá. Ní bheith aine Aladín. Ní bheith an Gleneagle lá le Cainteoirí Gaeilge fohaine hána. Na haber rudabí. So be me chat ará Killarne agus adul amach go bhór na tráthaigh kneecap so be seach an ionta thugam. tuis go kneecap freisinach, tuis go acu be feidirse. Agus tá mis gá go kneecap fáach tá mis gá go bailile lia. So Bé an compráíanú. Yeah, be an review anu in the be sin class though is Brad and Billie Eilish fasta. The Billie Eilish goni like near a holma you're doing you like oh Shaw like size like crap whatever like bad guy like whatever action dash an album agus vi mag gaffle in us my gaffle Billie Eilish. Oh she just Níl focail Aru Éist leat like Garth Brooks James that could be I wish go see me smooth on my Garth Brooks so not actually a raw go will but need like the random investigation like ridiculous Mohim sa cost like Garth Brooks note my can't last to James more I've got friends in low places agus okay mission mark here lads standing outside the fire. Oh my god. Yeah, tá go like ag kneecap fasta agus si tá like villagers villagers yeah sin go in Madaclia in Vicar Street agus tá haig idols fasta neas go láithne go bhar idols punk band atá tú a gappa gur me se dinge punk. Well we do punk so PONC ní PUNK punk the punk rocker punk as punk no tam sé so gomór le ceachharmí le bhéráis agus what can be agus James like can be has kneecap agus Ed Sheeran fú láthid well like you should have seen Peter toss on the heart like was that we actually river COVID we my really get my actually really got like take go country to country. Painful. Look, hear me out. We Luke Combs more headliner count they can think agus that Luke Combs class. Look, she said that hanging them on. So don't get me wrong, it's day passing my god like my god chin. So don't judge me like you're not gonna see how geisha that fucking Nathan characters with the me and that sort of kill small like so yeah I'm really good. The Vitchak Bonisa. Yeah, I know. As who's like it's not the end there's not chat appliances in the Ladini so Tá cinse agus fir Virginia Kenny dá chreite mai a rí na seaartinge so gur míle maigad is achta haning a chur Kenny hugging hí tá really crawler just stuff from Instagram agus Twitter agus anwad agus siadam James Gameo an tau láat
leis na cinní seo. Ja, cá ma inise de cheola de seachtainna seo. Rud is seo faoi seo na go bhfuil banis mu ofrán a saharing. So bé alcohol sa system, so tá gur trí chéircin beidir fiú chuúcin, depends cecha lonely bheits maid éúnachi. Agus cecha mór bheits Ed Sheeran thinking out loud stoi DJ Max. So cecha mór gá sin a bhailerm céimiid a go heolt mamach. Ach yeah, it's le hén podchraoladh it seo. Ní romsa comparison I'm doing it for the pod. Gand out. Okay, so seachtain a cheall ma dhearfar thugam. Agus neas an cén dá bhhuiim faoi sin? Tá sin eisteach. Gur cheall ma dhearfar pick-up line thugam mar... Is go seansá. Beidir go si géirí ar James Stroker heki. Oh, James. Mar bhfuil ná maiceil tá a winceáil vigorously an draw. Wincal, dúirt seo wincal, W-I-N-K. Yeah, tá áitin, tá áian. W-I-N-K, dúirt seo sin. So, a chinna chur fanula, thugann gur maigad fanula. James, ceirtí seo bhain seos, just fáid a cháta. Ach sínam go gaiith tú é rá I dói, like, sexy. Caiith bhí, like... Yeah. Catú rá ag cartel. Láis dó ag hían. Láis dó ag ní journey. It's just rá. Hey, fád cháta. Ní higat é rá ag like seachtainúil sa tróna, because it's like well call to gáil like seachtainúil like an afran like rud is fear fin cean sin ná déir tú goile fád cháta sin energy no some like it's not right Jesus cheamar go sé bagní fór sin seo like Oh yeah, foolproof. Ní me geir an slide an ár, okay? And then there's shoe wet is better like sorry gra evening on food, okay? Fun. Yeah, tá sé mai agad a escape plan a bheith agad dáhan cin ar oglad nar opríonn siad. Oh god, yeah, no. Don't rejection, fear rejection real. Yeah. Bhí formid cinan seo as Aoife gur maigad Aoife as cin seo just have a Donegal accent and they just come to you. But níall cin agad James, so an féidir le a clachtú dhéanú ar de Collins tú na nálan is. Ingailge. Dé mar a tatu, is mi sé Hugh Mac Giolla Chearra. Oh James. Glock a nishma. Glock. Brostí a time is bhile. Fáid a cháta. Fadúda. Sílim go bhéis sin foolproof, sílim go bhéis go obráid sin gan fibre bí gan tout ditsa sin an can duna nálas fear hol me se chuiche. Gotí ginnas me hí ag an unofficial eachtas agus ef me slap. Agus le leprechaun bug. Ní irde. Ní se go bug sin. Sa ní irde ná leprechaun. James Bard. Ní James ach go dé, like, tá sé 5-6 sílam, na fé, nach bhfuil ná. Jesus Christ. Cheimiis grom was ceapim mu a big sauce a ruúte. We must go Brad Pitt. No. That's it. Níos go leprechaun. No, bhí tú gléich Brad Pitt ar tain an chat. Yeah, it's fear. It's actually fear. Yeah. Tá dí smócás a Tom Cruise, that's a good hartfa. For the record, when he's eyes at Tom Cruise, I'm a 5'10" and 3/4. Ní mach faoin 6 foot. All right. Then 3 currently all of the cool version. Tá cin aló mu seo as Alan Corbett is dúirtí an bhfuil mó nílar also good mar I would winky face. Ja hanging Johnson ach. Is mine sin. Tá sin go. I precision freshen in the bear lorry. Ach, rud faoi. So go ma susaku was speaking all they were like, yeah, do you know the and then go ma so took a can chonamar amach sin choáide. Tarlaíonn sin dó athraíonn de lá agus tú agus breint ar Katie du Hansla fásta bhí
Tá cácear agamsa agus is as Leeds athsaige agus bud bhí sin na chonaí run na fáiste agus mu sé teasa go lein teart agus dúirte ó an rahamid seanar bhí le dá ag tríide agus dúirte ó an rahamid sin siapa agus mar si agus dúirte ácurí má ceistm ar ma air le síbehorting ag an siapa. Agus bádatá so lean mar sé seach sin Christian agus just hontaí beá cear hart Doug, we get lift to the shops agus agus der mar se Jane Cannon sin agus bhí se le cin Cannon de country. Is there mar just darí tú go Homeland a bhaine agus tú chasin sin so Tá mis mar an ggéine ar lá an béle a Cannon túúb an é bhargam le coltí ceart ar lá an méle. ní samú even mór an canons ag drom na gaiileh, so I think go cinna canons neutral am ví me lá béle. Ní hílinn dunar ví go Cannon tu go héin. No, James tag Cannon go good. Cannon's No lá béle. A bird acu Tásam an bhilge, Tásam go the thickest of Connemara am na lá goilge. Ach an méle cheapin go se cinna grand, No, tá sé fós láger. Yeah. Fochs a gas Connemara me le mochas béle. Oh, kinse, yeah. Oh, bheits gur bas tar ruúa tú. Bheits go Yeah. Dús mór cean dí bhí me chu aglah ar blahanana gur canú de sam. So Ní joker a day. Tá just Cannon tugad. Well, set your tone, guys. James, tú an touchy nach. Go through a lot. Tá cinna bhhain dearna gom tá cinna seo gom as Jessica agus Jarantí, are you the bottom of my laptop? Because you're really hot and it's making me nervous. Ní so gom. Cé fin cansin. Think go ga sin ar the library. Yeah. Come ar Ross Laurland. They go commission mé me cinna commission se bagan in heel. Yeah, that tú the jar lat. Hey, the bottom of the laptop. Hey, go back, go. That's come now. What got the game, Lord and Shaw. Okay. Agus an podcast show turn on seach mar ASMR. Yeah. Ma haní an cin rudsin leh. Yeah. Jenny mu an ce an eile go Homeland ag cograní sílam go sin rud is fearla anu. Sinítach. Fá go bheici in a seagrán streets, boom, like views. Dropped, failed, cancelled. Well, sílam gur caiithú nó such James agus reportí anu doing it sin an charting sugaring ar cin dá brin se. Yeah, tá de seachtain mar dús má mór amach rúm. Ca mar rá go mé mar lagad seach na seansálaithe ar Instagram. In the goose at it was a good person, don't worry. I come on overall. Come on the block she's naughty. I guess there's no book anyways, but I'm done a good speech, like manish. Hopefully just in the year I'm on the chat applying to my speech. Okay. Who's the man anyways? I guess by my cancel reads gonna hate show the ring it's after. Tá muise ag fanart in is go dtín sahar an seo agus mu just géirí fanna go bheici ma ar ma Instagram and it's just scale on the seansálaithe and it's just James cake alta just like just are you from Tennessee? You're the only 10 I see. Michigan's any Gary and Passock Lahu like no delete. Daim se go má anyways when go with an hovers in the look so be go mí mag a chunne actually heolstachet le go mé man an grageal show main so yeah crowd cupids huh so be art choú her ag ahanlinge her chat tugging in sin ag do bháis le the grageal anish I guess be much more best man obviously yeah Áine be this mar gléas mar bear is bit mar an ring bear. But níall tú fáil béile níall tú fáil no Be nibbles tú mo. Yeah. Be rudline honey ditch. A moose bush. A moose bush.
Oh yeah. Well sílam go bé sin é dá an leniu gur mí maigad is aning bhí géisiart fásta in Europa teag túsaléir a becarting ra gur mí maigad as na lads ag mother folklore a thug an contestún a rion seachtain hí aning chocho jazz agus gur mí maigad is sinnéanú so shout out specialista ag dara as mother folklore scralam dara kiss maigad agus ná Jenny dearmod mat géirí fé mar part an chléir, wat géir chat go thugaing agus mat géirí pick-up lines a thu ag James le úsáid Jenny cinse mu lans ar Instagram ar Twitter agus ar sinné le Twitter agus Instagram YouTube sinné an áit with the gurkur an fi seo Bhíoch Wat geir chun fís. Bhfuil éon eile ché mu ra? Ja, agus éon ábhar tá sé begin ring lé. Lá mu a lé? Ja, cá teachtar tain éon be chluiste. Ja, ba bhréling agus má shoutouts na áíocht na éon rud a Harbí. Rud ar bhí. Yeah, that I will sell my soul. Yeah. Ébe ki atá an lá mu faoi. Yeah. Mar a taismanta agan gotí seo. Yeah. Right, well sílam go bhééis sin gur mí mai go ríis as ó bhéling dar chléir agus mé libh ríis an ine segan ag níomhlog le ní smó crack as na seanslaithe. Slán libh! Slán! Slán guys!